I projekt Auditorium Maximum i projekt Testimonium se morajo najti na web stranici Gradiščanskega društva za istraživanje, znači www.forschungsgesellschaft.at. Tutaj se to onda pak se mora najti, jedan posebni menu, da se mora nuter pogledati v te dva projekte, v te dva digitalne arhive Auditorium Maximum i Testimonium. Ideja ovoga projekta je bila da se načini jedna moderna ponuda za ljude, da bi mogli konzumirati neke aspekte gradiščansko-hrvatske narodne grupe. Znači, da na atraktivan i moderni način strukturiramo gradiščansko-hrvatsku povijest, gradiščansko-hrvatsku muziku, kulturu i tako dalje, i da to u slučaju Auditorium Maximum na javnu stvar spravimo. I to na jako niskoj razini. Znači da to more idite poslušati i odrasljeni, i znam da penzionisti od djeteta do penzionista se to svaki more poslušati, i more jako juto razumjeti problematiku te tematike, i da jako lako se ugoda da se počnem baviti s neki aspekti gradiščansko-hrvatske povijesti, kulturi i tako dalje. Znači, to je bil jedan aspekt. Drugi aspekt je da takovi projekti, kot smo se načinili z Audimax i Testimonium, onda kad smo se počeli s temi projekti, još ni bilo. Mi smo, ko sad moram malo govoriti o Testimoniumu, imali tu priliku kod Gradiščanskega društva za istraživanje, da imamo zapravo najveći biografski arhiv Židovov iz Gradišća, ki so se 38. leta gonili iz Avstrije. A to je jedan arhiv, ki nam sada 25 let kasnije, ki je 25 let kasnije intelektualno zlato vredno. Kad ti ljudi su si poumirali i čudakrat so to ož jedini izvori, ki moramo hasnovati, da moramo jedno vrijeme rekonstruirati z živi svidoki. A na isti način smo kanili jedan arhiv načiniti za gradiščansko-hrvatske velikane, da se ti još polovimo, dokle su ovdje, pak da biografije, ki su povezane uz te žitke, da to konzerviramo. I to na jedan način, da se mora prispodobiti, znači svaki intervju ima slična pitanja, tako da se mora intervju A z intervjuom B dobro prispodobiti. Naprimjer, ko me zanima pitanje asimilacije, onda imam mogućnost da si i na tej web stranici točno pogledam, če je ta persona i kada je u intervju ta persona rekla o asimilaciji, pa to moram z drugim intervjujem prispodobiti. To je jedan velik asset, kojega imamo z ovim digitalnim arhivom. Jedno če znam, da isto zanimljivo je material. Mi imamo tako čuda materijala i na Audimaxu, te 4 do 5 uri materijala, a oživeć materijala imamo u arhivu Testimonium. To imamo do sada 62,5 uri materijala. Znači, ti intervjuji, ki sam pejal skupaj z Justin Hodnerom in filmel, to smo tako u internet postavili, ko smo te intervjuji pejali, znači to nič ni riženo, nič ni cenzirano, nek to je zaistino ta intervju tako publiciran, kot smo ga pejali. A če se zna, da isto už mora reći, mi smo imali prvi rok, drugi rok, a sada ravno delamo na tretom roku, znači da je ožveć intervjujev cujduje, je ožveć videoklipov za Auditorium Maximum cujduje, tako da jako široko moramo dokazati gradiščansko-hrvatsku narodnu grupu na različni polji, na različni temelji.